यलय सिकबैली अवस्थित चामुण्डा माइया ख जात्रा वंगु मंगलबा जुगुदु विशेष कारणवश दिनाचोंगु थो जात्रा लगभग निगुद लिपा जुगु ख थो जात्रा अन्तिम पटक विक्रम सम्वत 2050 साले जुगु ख अनलिपा छो विशेष कारण थो जात्रा दिनाचोंगु ख श्री चामुण्डा माई जात्रा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जन जानकारी बियादिगु ख वेकल थुगु जात्रा न्याकिया नीति ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 व 11 पाखे आर्थिक बहाली बोगु थ्यादिल नाप आ जात्रा या त निरन्तर रूपमा न्याका यङ्किया नीति अक्षय कोष व्यवस्था याना यङ्किगु जानकारी बियादिल थो जात्रा न्याकिया नीति छुन गुथिया व्यवस्था मरुगुली जात्रा निरन्तर न्याके त थाकुगु जानकारी श्री चामुण्डा माई जात्रा व्यवस्थापन समिति बियादिगु ख ऐतिहासिक परम्परा व संस्कृति माकातेगु नीति वडाया गुहाली थुगुसी थो जात्रा न्यागु खनेदु थथे नि गुदलिपा जात्रा सुचारु जुगुली स्थानीय बासिन्दा त लेतागुदु।